ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо, ҳама каса созаи хубаин, саломатиятон хубай. Ирӯз 26 августи соли 2023 дар навори ҳамирза қабул кардем бачаҳои азиз якчанд мошинора. Дайво Матиз дорем, Дайво Некси, Volkswagen қабул кардагем, BMW 5, Opel Astra H дар Русия, Opel Astra G ва дигар мошинҳо барои шумо тамошо кунед. чанд қариб метавонед лайкҳорамон нависед азиз. Ами навори моро 5000 6000 одам тамошо мекунад, 200-300 лайк меша бачаҳо. Ами кадоме тамошо мекунед, ам лайкҳорамон тамом. Ай ҳамаи шумо розием бачаҳо азиз. Дар комментария ба пеш нависед, дар ами канали мо подписатсия кунем, подписатсия. вақте ки мо навор мегирем шумо да смс мерава, агар зангулачара зер кунем бачаҳо азиз. хона ва замин, квартира, техника, аппаратур дошта бошед, равонаш дар WhatsApp мо дар ду канал рекламаш мекунем, фурӯхта метем бачаҳо азиз. дар комментария нависед ба шумо аз кадом марка ҳамин мошин лозима зиёдтар мо ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем бачаҳо. фақат адуши дастгирӣ кунед, чанд қа метавонед лайкҳоро фуромӯш накунед. эълона сар мекунем, ҳама каса тамошо кунед. беҳтарин мошина барои шумо, мошинаи арзону қимат. якум мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Astra H. я бародар равон кардан, хоҳиш кардан ки бояд срочно фурӯхтан дар курай дар шаҳри Москва, дар метро Любино. кадомат ин тарафора медонӣ, ина марамат барои мошина бихарен. солаш 2007, 330,000 рубли русӣ. рақамош мемонем дар ҳамин рақамҳои Россия. занг занед, акаи фирӯзай мефурӯша. балонош пачка, ҳуҷҷат дора мега. кондитсионераш ях, даруни мошин тоза, просто пул дар курай мефурӯшемаш. кузови хэтчбек, свет темно-синий, мотори 1.4, коробка робота. состояние мошин гарантияй. нархаш 330,000 рубл. алиша меша бо ягон мошини дар Тоҷикистон буда мега. касоне ки дар Тоҷикистон мошинои мисол фурӯшӣ дорен ё ки алиш дорен, метавонед ҳамин акада муроҷиат кунед, мошинтона алиш кунед. ягон мошини соз боша мега, дар Тоҷикистон боша алиш мекунем. ина марамат бачаҳои азиз, вариантҳо барои шумо пешниҳод кардем, занг занед, муомила кунед. фақат адуши дастгирӣ кунед, бачаҳо мошинро пӯша лайк ҳамонен далш тамошо кунед. дуюм мошини фурӯшӣ бачаҳои азиз, BMW 5 қабул кардем, солаш 99. ҳамин рақамҳои рӯи экран занг занед, дар хуҷандай бо нархи 49500 сомонӣ. ҳолати BMW 10 ҷибадай, балонош 80%, мотораш 2.8 литр, кузов седан, гази бензин, сӯзишворишай, коробка боша автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовои коробка 100%, техосмотр солонай, тонировкаи қафо солона нав. харидори аниқ мега, занг занед, бо муомила мекунем. марамат кунем бачаҳо, ина барои шумо мондем. касе ки мехара дар ҳамин рақамҳои 929 92 89 00 занг занед, рафта мошина бихаред. ҳолаташ таъин ҷибаде. касоне ки дар комментария мехоҳем ки ҳар хел мошиноро монем, мо ҳаракат мекунем ки мошинои арзона барои шумо обзор кунем бачаҳои азиз. бисёр баъд арзонаш ҳамун пусидагӣ бадай, мо чӣ хел шумо ламоро пешниҳод кунем. вақте ки мошини арзон монем, бо баъзе дар комментария менависад ки соф металломи Тоҷикистонро ҷамъ кардем. ака намедонам, мемонен има ҳамияе ки мошинои любой хел шумо монем. мошини сеюм Volkswagen Golf бачаҳои азиз, солаш 97ай, дар душанбе бо нархи 26000 сомонӣ. гази холияи сӯзишвориш, дар кузови хэтчбек, авио моториш 1.4, коробка механика. бачаҳо ҳолати мошина таъриф кардан созай, 26 та мега, бо ягон сум муомила мекунад. бо ҷақайд кагаи салон бародарон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузов тоза, пусидагӣ варид надорад. харидори аниқ занг зана мега, бо муомила мекунем. ина бачаҳо, амима шумо дар амира тавсия метавам, дар душанбе 26000 мега. касе мехара Volkswagen харо, бародаре ки дар комментария хоҳиши мондани Volkswagen карда, ина барои шумо монде бачаҳо. хай бо худтон медонед, ин тарафша занг занед, рафта бихаред. то ҷое ки мо дар маълумот додан, ҳолаташ хубай, мошин дард надорад. мошини навбати дӯстони азиз, Daiwo Nexi, солаш 2001, дар спитамен бо нархи 15000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, моториш 1.6, пробегаш 13000. коробка передачи механика, техосмотраш ҳастай. ина дӯстони азиз, Daiwo Nexi-ро барои шумо пешниҳод кардем.
маъқул шава занг занед дар ами рақамҳои рӯякамда ами акақати хутон муомила кунед. Солаш 2001 ай. Уқа мошинам ба фикрма ки кӯнаам нест. Состояние мошина гуфтан сӯза хулоса. 15 тара мегири мерай. Агар арзон кунад бо ягон сумша мегардони миёри. Бардори азиз, агар шумо хона ва замини квартира дошта бошен, равонаш кунед, рекламаш мекунед, мо шумо намепушаметем бачаҳо. Мақсади мо ҳамин шуморо кӯмак карданай, шумо моро кӯмак кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Имкон боша поделиса кунед, беҳтарин кор. Мошини навбатӣ Opel Astra G солаш 99 дар Душанбе бо нархи 36000 сомонӣ мега. Зӯриш бензини газ дар кузови хэтчбек. Хай свеча десен чи хеле бачаҳо азиз. Ҳамин хел состояние. Моториш 1.6 коробка боша механика. Дар ҳолати хубай мега. Газ евро 4 документ надора. Ҳамиқа камбудиш дар амия ки бачаҳо азиз документ надора. Мошин кам тарак бо кор доштай. Моториш 1.616 мега. Кондиционериш яхай бо муомила дора. Алиша мешава вариантҳоро пешниҳод кунед. خب مقصد یکا که دکمنت نداره میگه کم تر کار داره وریانت های آلیشی هست وریانت های آلیشی ایشما واسطگی داره بچه‌ها مثلا کسانی که همین ماشین شما در معقولای یگان ماشین داشته باشین برای ایواز کردن همین اکادا مراجعه کنین رفتن ماشینتون ایواز کنین همین ما بجای همین اکا گاب زیستم همون برداری که روان میکنین ما رولی هم بردار بازی میکنین مثال رنگ هم شما دا صحبت میکنین پیشنهاد میکنین ماشین نوبتی Opel Astra F بچه‌ها سالش 96 در خوجند با نرخ 26000 سومانی زوجش بنزین گاز در کوزه هچبک ابیا موتور 1.6 коробка باشه مکانیکا در حالت خوبه میگه تخصصاتش یک سالای ماشین نخدو کمبودیش یک تا استویکای قفا ورید هست برای هر های کردن میشه همون خاطر ارزان کردن میگه مقصد که به خاطر همو استویکای قفاش ورید داشته است برای همو ماشین 26 تا میگن و معامله میکنیم سروش نمیگه بردارو هم ماشین فروشی کسانی که میخرن مرمت کنه میگه با ارزان هم میشوه خیلی با خریدارو خطا میدونیم بچه‌ها این هم وریانت برایشون پیشنهاد کردیم کسی میخواد در همین رقم رو اکرام ده زنگ زدن 26000 میگه با معامله داره ای رسم همی حالت ماشینه که ما فکر میکنم سوزه ما ندیدیمش ماشینی که در روی نواری ما دیدیم در ابلوشکا دایو ماتیز سالش 1999 23500 سومون خب بنزین گاز شوریش در کوزه هچبک коробка механика ماشین فروشی در حالت خوب قرار داره میگم موتورش 100% خداوی 100% اکومولاتور نو بالونش نو الکتروپاکت ای خب سنتر زماق یگون کم نداره امی ماتیزا بچه‌ها در هم ابلوشکا موندیم مثال کردیت کردن موندگیم بسیار در همو کامنتر از سوال میتونن که وریانت های همو کردیت چه خیلیه میگه مقصد شما میتونید بچه‌ها عزیز از الف موبی خب زنگ زدن در همو شرکت الف موبی شما دا همو الف سوم جدا میکنه برای ماشین هر ماه شما الف دا پول میسپرین ماشین هم به دست میارین بچه‌ها این همه راه داره خلاصه که کردیت هم میشه باقی در امان خدا باشین لایک ها را نمونده باشین مونین تا ویدیو بعد نه